راج باش جه هر کسی را تماشا ونی جه هفته نامه دست بید که ایرو سه میوانه من هنه اما بحثا مسئله لباکور کردستان بکن دو میتینگا آشتی پیکات لآمده در رقیب مسئله ده سلطان یارای هفسروکا دبه پی یا آمده میوانه میه ایهان دمیر هلبسوان نویسکار ماموسته تو بخیراتی سپاسکم ناپری دادن و روش باش هوالا نوجین سرخابونجی و پاشی بمرابه از باوردکم هوالا مهول دادن تکیلی پیراداینن نه هم پیشی بچن آمده هوالا سلطان دو لآمده میگا آشتی پیکات چوا در باس بود لگوری و آها نوجین هاتی هم سلام اکلیب کن پاشی نوجین مرحبا بخیراتی هم پیشی بچن آمده هوالا سلطان دو میتینگا و چوا در باس بود براستش میتینگ گلکی به جوش در باس بود به تایبەت ژنان به جلوبەرگی خۆی به تلیلی خۆی به گۆڤەندا خۆی پشتگیریکی گەلێکی مەزن دان vê pêvajoyê û van peyamana jî ne peyamê ku me re paşguh bike ev yani bi hezara îsan hatin wê derê bi yek dilî coşa xwe xwesteka xwe azadî û aştiyê anîn ziman em dibêjin bi rastî jî ev mîtîng bira bibe sedema aştî û azadiyekî mayînde. Birêz Ayhan Demîr tu mesele çawa dibînî ev meseleya aştiyê ku niha li Tirkiye pêş ketiye ji bo Bakurê Kurdistanê elbet bandor li Rojavayê Kurdistanê jî dike ama gelo em bixwe dewa aştiyê dikin yan ji civaka Tirkiye jî daxwazekî wisa heye aştî yekalî nabe tu dinê de çênebiye hene tişt hene devleta Türk ku hûn jî dizanin dunya alî dizanin hevûna xwe ser tunebûna Kurda çêkiriye çand hunera xwe jî ser tunebûna çand hunera Kurda çêkiriye ku boy dinê de bibe devleteke Kurd hêz gere di çavî de Kurd tunebe yani mantıka mentalite devleta Türk'e ev devleta Türk cara yekemin bihêzeke Kurd ra rûbirû maye devleta Türk'a Rusya şer kiriye heş hevşerê mezin kirine heta nîserê xidanen ya heta nî pêpes nehate pêpeskirine ser masî rûnen işte mentaliteke devleta Türk'a esa heye yani hêla demokrasiyê de ew da esnek nîne gere bê geştandinê ja devir de eva nokta heye şoreşa Kurdistanê devleta Türk'a geştandiye ji ber wê eva çika bi devê xwe bêje aşitî xwe dernekeve jî eva bingeha hazir dike paradigma destê devleta Türkê kirin devleta Türk dixwaze vê pêvajoyê da di rewşeke xeder dane pêçîk hingiv devê Kurdaxe hinekî xwe ber wê evê xwe biparêze yani hebûna xwe hinekî dirêj bike berdevam bike ya devleta Tirkiye dike ya me çi ye ya me gelê Kurd aşîte xaze herdem yani hereketa Kurd heştê heta roja îro sêşer agrbest çêkirin sala 1990 neha girtîgehê de hêzê bikişand ji Vanacakê bêbextî kir kemîn danîn bi sedan gerîla şehîd xistin yani devleta Tirk zû gavan nabêje heger em bixwazin devleta Tirk gava baje gerem destê aşitiyê Kurd bikin hemû kes lê xwe derkevekî devleta Tirk hê yani hene gav yê bavêje gere hê xastekê Kurda pêş kevin zemîna aşitî ev mamoste na di dinê de gelek şer çê bûne di welata da jî şerê navxwî çê bûne davî hatine li ser maseyê rûştin em hatiye müzakere kirin em nabê evê devleta Tirk de nabînin devleta Tirk bê müzakere wek tehdîtekî wek şantajekî divê werin çekî xidayînin teslîmê bibin eva tu yani navê vê aşitî jî nîne navê müzakere jî nîne navekî lê nekiriye lê xasteka min gerek Kurd timam watê ku gotin aşitî jî bo çi
aşırı jiboy statükü. Jiboy embejin Kürt var ya azad demokrat serkujiyan büküm. Kürt zamanı ko perverde bibin. Kürt Dibistanı üye hepin. Eğer evnam müjar ve evini bir navi aşırı nine. Yani ez bıkıl ağrıyeme hesti kun zilan edik şey. İnsan hafıza ki insan hesa bir ketrinne. Yanın khasay kamın devlet Türkiye teşekkür tünne khasay kamın Kürt'e ittifak ekemezin şey bikin. Çad şerifede serkedin masede serkedin tamam. Madem ki Kümera düşü çekat da yine ez birati gibi bikim de javar bir hepimin bide stara birati bikim. Yani devlet Türkiye bir navi arşiti reketiye hele kedi geli sivil tişrini katıldık Raşembiro katıldık girtige tecibune seri hatta beni yani elbet şer demburiye yani ana şeriku jaliye Kurdan ve hatiye despekirin şer parastını ev dikare bedavi bibe ama vakti şer bedavi be ve çi bibe hali Kurda meru çi vad kare hani kusa formüle bike da hazin Kurdan yani jaliye pskiriye de xod 2013 de anketa hat kirin gel cesedi hafte haşte pskiri da pevaja aşti nahaji do mitinge ji nişan da ku gel amade taybat gel Kürt aştiyer amade le وقت وجه آنی زمان نه آشتی کو هم امیلها بین و مهر که مالک نه آشتی کی برومت آشتی کی کو مافی کردا و همو گلندنه کو هاتنه گاسب کرن ورن داین چنه وان مافانا به تایبت زمانی کردی آزاد و ناسنامه کردی به ناس کرن دبستان و مافی کردان چا مافی ترکان دز ماگازاگونه ده بجیبیه مافی کردان ده ماگازاگونه ده آخری گرینگ جی اوه ماگازاگونه کی نو دبه به آوا کرن ام دزانن yani çima ame koleti bi sala wan sistema kul ser kurda da terskirin sistema kolekrin sistema ku bi tu avay irade gele Kürt nas nakun ona khasım ki irade gele Kürtji yani na ilim ne gabwan be gele Kürt nefes ejnestin erişe tişrineci ev xod diyare le brava baş bezani ku gele Kürt edi xudi irade edi xudi bir doziye ki xurte edi xudi paradigma ki xurte dici bir paradigma tu kasi ne karib sekne naha hevalan nujin eş çiştet pırsım do bişef erişen devlet Türkiye pekatın her vahad ajansa an heyden naha nuçiye de kaya davici heye disa erişe benda vekirne dibêje devlet Türkiye de girker bi tevi çeteyên xwe di saetên derengê şevêde li til temirê li kantona Cizrê gundê Elkef û Til Cumayê topbaran kirin di aynî demê de gundê Tirwaziyê ê kantona Firatê jî dan ber topan û vê sibê jî bendava Tişrinê niha nû jî milletê me li wê derê da qasa hewciyê heqeten muhtacê aştiye dibin bombebarana devleta Tirkiye de ye baweriya wan heye bi aştiya ku li Tirkiye pêk were Aka bahs kir rastî êrîş seranserî herêmê ne tenê bendava tişînê seranserî herêmê bawayekî dijwar ji roja roj de bana her pêk tên û hiç nasekinin jî di vê alî de wisa em bêjin taybet ciyê ku derfet dibîne bi komên xwe çeta êrîş dike ciyê ku derfet nabîne jî bi dronê xwe bi teknîka xwe ya ku bi rastî bi kar tîne vê awayî êrîşekê dide pêkanîn وقتی جبو پیامین آشتی کو پرسکر براستی اف جبر گله کی سیویل براستی گله کنها پی بنداوی ام bir bakın yani Rojava Kurdistani ali bajare ki biçuk yani çavuk parçayı ki biçuk ali denava bir parçada بدهان بكاته هنا تشكردي خدبي عربي خدبي سرياني خدبي أدمني خدبي وانا حمول للروجابا دبنيا شورشا روجابا دوازده سال لبيقة يكتيك آواكرن راستي يك دستيك آواكرن ببي يك دستي ببي يكتيك وهي ببي رحي آشتيكو نابجي أسكردم تعربي سرياني كو بيكو فرق جداهي بخي فيكا رجاري كدن لجيكو بيويست كرن لجيكو دزاني کو
خطری لسر ناسنامه ویا یک وی هی یعنی خطری لسر آزادی وی هی بیک دست خدانه دست هب و به هر بریکتن و بر خدانه بنداب دوران وک بنداب دبیشش بر کو نه لسرانسری اوی جه ام بیشن جه بر خدانی و جه کو پیام جورد کردن جه کو چالکی بناو ام بیشن بناو روجاوی کردستان چالکی رو بداره دین بیگانی جبر وست بیشمنی افگل دعالیه که ده یکیتیک به دست خستیه والبته جبو به یکی دیا خوب پاریزی جبو به آشتیا خوب پاریزی چه با کرد به چه با شورد به چیزی لچار پارچه کردستان ده به جبو پارسنا به نقطه هری پیش یا کو ایریشتین یا کو خطری هی لوی داری جی خود گری و نوبت گری یعنی ام بیر بخن یعنی بریا به بروجان دریج در کتن سر اکرانا دایکن 8 سالینه بابین و بسر کو بالان دمشته البته نها گلی کل سر بنابه نوبت گری ما گفت یعنی نتنش بو روجاوی کردستانی جبو مشتی کردان چه چاوی وان لدر به براستی تبت چاوی هر کسی کل بندابه بروجان جبر کلور پسکریکا امبیجن هندک پسکریکا انترنت هندک پسکریکا شوباندنی هیا روجانه برس چه دبیم اما خبرین روزنامه‌وانی کو امروی درینه کلی بکلی او گل دی پرست یعنی گلو چه بو هدیدن چه بو چه نبو پیامین آشتیه کو درکتن چاوا بو یعنی اف تواجه چاوا بری و بچی یعنی مثلا مرقه کی هودانه کی براستی بخوشی کده داین یا جالی گلی درد که بوله gelek spas nujin na qatiyeme devleta Türkiye elbet devam dikin dinava du mehande dibem binun bira temaşevanan 82 sivil şehit kuna hatana am basa şer jinakin basa şervana jinakin sırf jinava sivilan 82 kes hatına katil kirin hem lemem biçi de derdura bendave mamusa ayhan naha peyama kuji imrali were هون چه جهی بید کن و چه تیده هبه؟ وک سال 88 دا به حرکت چی گوتیه یه جا که عینه بیشن اری ام شرنا خازن پرسکری که کرد به شکلی که اشاره سری که نوات دموکراسی دا نوات وره شکرنه اگر او مامسته او دولتك ويدمي 88 دا نودو سياده سال 2000 ده سال 2013 حتى 2015 او دولتك او بانكين كردا يجبو اشتي قبول نكربن شما دبي مرحله وجاره شكل جدايه گرم هنگی اشکره بشن فرقيه وديار Türkiye devleta Türkiye Rumaya parça bebe Rojlata navin tek guhartın devletin statüko yeko tek dışın linge kiviye keş Irak'da linge kiviye Suriye'de keş linge kiviye İran'da jibişki Türkiye'de jibişki evj berve tedbiri da yani na er dakyanı da mesela vakti ki hayata İmralı jara yekemin şu durda teşekkür bana merva dikşine sırası renderşi diyor Sayın Öcalan kendisine getirilen paradigma üzerinde müzakere yapacağını söylüyor. Bana eva paradigma buraya. Ez hadde fikrim noten serukati vakti bahtana mele edin heri dikhandın aynı gotene viye vişağı na aynı vişağı işi diyor heger hun Perserika Kürt nava Türkiye'de hun çareser nekin diyor devlete kevak İsrail'ye çebe bir şey salver edik o tarafa. İroje bedirce. Teşekkür ederim. Fikri serukati da guartın martın tüneye. Ha devlet Türkiye eğer hat serviya yüce uçağı şart merci müzakere şeydir. Gere azabı ki müzakere biki. Gere sekreteriyete hebe. Gere revşenbiri kura hevditine biki. Gere siyaset medarı kura hevditine biki. Yani harekete Kürdiş devlet mesir bu ya. Haşer parçada. Hamu dünyayı bela bu ya. Na seroki Kürda şahse kendini ne ki? Salah 1930 Özal. Özal diyor federasyonu bile emtikarın gürtügü bükün. Uçağı Reberi Kürtçügü diyor madem ki gavek esad dıkhazi emtikarın Rojilata navinde federasyona Kürdi Türkişik.
Ez döveyim eva paradigma ku birine desteği. Ez diyor yemin ver namazda da bir birine ver. Eva paradigma ku birine ba ribere gerek. Eva nava devi Hakan Fidan çıkıp jarka verdi de hani teşkine fankını. Yani döve Türk bir Rabbimle hami Kürdarına. Yani hem zaten başvur hazıra döve Rojava jeneki ha Melivya Bişken'in gibi Bişken evi hazır bakın. Zaten Bakur destem medane sedi hafta penç Kürt ez hamitiyan bakın bunlara gaveki babacığım. Paradigma ana eve. Mesela dost Kürtler çiftliğine. Keşke yüzüce bir alternatifime gelekin. Dost Kürtler çiftliğine. Devlete gavak İsrail ve dost. Devlete gavak Amerika'da, Fransa. Geçen ruşunda sizde meydacı bin çekin, Gazi Kürt'e bakın. Buna dost beri eva derfete Kürt'e tüne bu. Zaten Tengazya Türkiye'nin eve. Yani ya em insanın yani em keseki hamtici serseri buna kazın efendici ne kazın yani. Çayca hevala Sultan Gut aşıtike rumet hebe tüne ve berkodan berdevam yani. Edin tişteki Google Kürt wanda bika tüne edzanım nahar mamusta ayhan vakti diyeceğim hem nas tingelik cara Ali ve J de cim de peyvin nahar dileviş bu velat TV da veji çe hakivan Kürda he ku ev Kürda sürgünü velat kidi bükün çe hakivan he kullu Kürda siyasetmedarı me nahar sedan siyasetmedarı me de hündür dene devan dimirin naminin babiyan dimirin nikarın ben servan خوشكو برايون دمرن نكارن بين يعني حقي وان لكردا تنه وأقاس بالنيارتي وأقاس ب زختن سرت بين سر كردا أم دبيجين كي دي سامل بيدري قصتك أخا هر قابا مي بين زمان أم دبين ورن دستي وخبدن دستي كردا داكو ولاتي وجي خطبه ولاتي خط قدان دني براستيج آليه أبوري ده إيرو لتركيا والكردستاني بحزارة ملت برتشية نكارت دبارة خوبك أبد عمو جبر شري بوليتيقين شري مالاتي آقاد البته داخوازین کردان نتونه نویسکینه تجربه که 12 سالان هست روجاوی کردستان پیکته هوالا نوجین بله یعنی اگر ایرو حوالی میشه ببیرخستین یعنی هر دو حوالا جانی سرزمان راستیجی پرادیگما یکیمای کو دیگه لگواران ده جتواهی جهانی را بیامینا که افچه دالیه سری de wek jin mafê jin dana pêş mafê jin parastin nasnameya jin naskirin diviyalî de jin bixwe hêza xwe bixwe xwe parastin diviya te bi rastî paradigmeyê ku derketiye pêş elbette di gelek aliya de gavên girîng gavêtin û gavên ku bi rastî jî gelek ciha dewerê mînagirtin hene ez dixwazim vê jî bêjim eger îro ev qas êrîş li ser vê gelî hene بنگاه خوش به پارادایمای خودیا کو بیگ دل روجاوا پراتیزه به دیگری اگر ایرو جهان ویا نترسیا بات یعنی بیژن ناوی ترکیه شرکتی مشاندن سرانسری روجاوای کردستانی او تباهی یعنی وقت باکورجی اگر ایرو وانا همی ایریشتکن زدما خو اف پارادایمای خودیا کو براستی دکاری پیش بکره دا کو یعنی حیا داستا هلوشاندن سیستم ایداجی دکاری اف پارادایما پیش بکره بر کو امبیشن هر داویده گلک انسانن کو نافدارن سیاستمدارن د جهان د بنا بو دنګ یعنی پیام خو نامه خو یانجی نیرین خو این دربار پارادایما کو جلان دای پیش گلک انین زمان پشتګری دانه ده او وبشتكريا كو اگر اف بارادايما وري مسكرن الجهان دكاري به موديل كشي افجي اني نسر زمان دورا امبيشن ايريشن هيجي بنغا خوش به دگرنج بكو دترسن اگر ايرو كردين هي چاوا يگتيك روجاوای کردستان آوا کرن د بنياري به بريا خسر د امبيشن چپي خاطر به بلا به اگر ايرو قريبون وقت برا وقت خوش وقت باوای کی اشتيانا جيان بكن اگر بيكو فرق جداهي بخناوا مافان ده نگوتن تو كردي مافي تا ابقاسه نگوتن تا عربي مافي تا ابقاسه اگر وكهبيه خاط آوا کرن ايدي ترسك وهيك وايدي بدمي بيشرا اگر اب چارچوبه روجاوای کردستان درباس بکی و درباسی هموسی نیروی کردستانی ببی ترسه کیوسا هی کو رژیما هی یا کو تنی یک دستاری پاریزی دستلاتاره انسان کجه ماف کجه یعنی به تو آوایی هبونا انسان ناس نکی دترسه کو او پارادایما لبرانبری وی یعنی دیگ بچه لوراج بروی امبیجن سری درجی ایریشین کو هنه دسر وی گلی چ دواره فیزیکی ده به چ دواره
قركني ده بحمي أرمان جاوي أبا سريد عم جدشني دست بيبكن چما إيريشي بنداباتشني كبر يا بيجي قالك جرى هذا زمان يعني أردوغان دبنا بيكو از أولهية تركيا بباريزم دبنا بي خطرياكو از سرانسری سینوری روجاوا دبینم از بوکو پارسنا سینوری خوب بکم از 3 کیلومتر در باسی خاکا روجاوا بندا کو کاربم دوی داری پارسنا خوب بکم اف براستیجی دحمی علی ادم زنگو یعنی تو اوی کو تو میجی نکبت میجی تو انسانی دجبر کو ام دزانیان تو کار اردوغانی ورد سربی بندابه خوبجی بکی یانجی لشونا کو لور جبر کو ورش داره کی جیانی یعنی ام دزانن انسان جوی داره سود ورد گرن نان دخن الکتریک بینن اگر ایرو ورد اگرکاری یا تو کی ورد وی داره بارگان چه کی اوی چه خرابینه علی هر علی ده براستی دواری چاندی ده دوار زمان ده دوار ناسنامه ده ایریش کی بینه پر کشتنه کی بینه قتل عام کی چه بکی وی هول بده البته اگر ام بیژن لور سرکفتنه کی بدس بخ وی هول بده لسرانسری روجاوای کردستان جی گلک زختان بکی جبرکو گلک وی داره گلک جیک استراتژیک یعنی جدرن جیانینا جدرن جی اولهی کو ریکن در واسط من عالی من بجی هر وها بحلب وان وکری دتش دوی علی د عالی اولکاریا هریم د جی گلک جه کی بباندور لورا جهر علی به خازش بو yani koka kurdan aslında biraz yine ciheri zayıf da duhazin erişi bek beni şey babet ayağım bir bakın god ma kefen مرني قطان يعني ما أو كفن ما درباس كما إدي جارك وقت بيجي مرن جارك أو أفجل ناطرس يعني تكيجان علي ده دبي في خط درباستكي ودي جبوكو قيام خوي عشتين ورا كي نجبركو وكيدن شعب جهاني هم تصانون كور يعني ابدايك ما يروحات نسر دي بندا بجبركو بسالانه دروجاوي كردستان هم زان هر جراكو ايريش چتبن بروتستو تنكرن چل باكول بچجي ايريشين غاول سروجنا مبانا چتبن غاول سر كسايتين كرديان جيل سر كسايتين تنا ناسكرن غاوا ايريش چتبن لسرانسري روجاواجي هر روز چتبن میتینگ چتبن پروتستو کرن چتبن اوین مراسم بیرانی چتبن جهان مدید دنگی خو یعنی دنگی وی گلی نبیست چاو خو کور کریا نبیست پیامی و نبیست لورا ایرو اب وی گلی به هر خو کریک دا کو کارب جبر انزانی چاو جهان همیرو لبه بندا به خاطر نچار ما کور نوبت خو لوی داره بگری دا کو پیام خو اشتی راکنی وقتی گلی زیلا 15000 انسان شش دیگرن کسی که نودنگی کرده بگیان دادنی. ایرو هر کرده که دیاسپورا گره وقت دیپلماتی که بخوده. روشن بیر گره تفگیر خب ایرو مدخواست که لأوروپای و یعنی لباکور و آل باشور به ده ها به صدا روشن بیر توپ ببن. بر بش تیشرینی هرم تو خونه آنها رو خونه با به تیار زرالتر نینه. هنه که پیواژو آشتی حقی کازانش کرده، شهر حقی کازانش کرده. هنرمند به چه داره کنسر بدانه. نها پشتگیری که مزن ها جخال نسبینیجی لسورجیجی گلی باکور به هنرمند خوزی، به روشنبیری خوزی، به روزنامه گرین خوزی، به گلی خوزی و سیاستمداری خوزی دچن نوبت ها دگرن و اف نوبتی اوی بردوام بکن بلکه شعبی و رویا و ودمدیا جوانتر ندی تفه امزاجی هاد داین چندک بره 418 حب سازی و سازین سویل سیاست هاتن گل هف امزادن یعنی پشتگیری که مزن جبو روزاوا ہے و روزاوا نفتنی براویا باش بزانن گل باکور دناوا چالاکیا دیش بو روزاوا از بوی آوروپای بجم میشاهی yani boyuma bejim. Ne çıkar hebe kime em dixazin gel vakt rahi qobani. Gel vakt rahi qobani. Rahi qobani çabuk sinor duvar şandın. Helbette ki esavara nişandan vallahi em bigejin mafiyakı. İro tüşün qobani duyamine qobani de Paris'e. Em zaten famdikim. ایرو تشین که بکه قوانیش که روزاواش که دربته دستی کرده قاعده یه 80 جنینن حتی چند روزاواش چونه و هکا هیچ خرجی چونه ون هکا ناونتایی دا دولت داشتی کسی کرد ناز نکردن ایرو کرد آسته که بلنده خودی درفتن
کرد وان در فتح خود شاک ما موسیقی بدران جیگوت یه بشه کنیم کرد نای نخواهندنه تمام سرو که کرده چه پیواجون میشنده یه پیواجوی گودار بکن سر گفتگوها بکن ریخستنی ما به سدانه به هزارانه ریخستن جناه فکر ریخستن جناه ذاتاً پاره که کردستان اف چی تکنه فکر که ایرو دبی که گیشی هستی گره نویسکار روشنبیر یعنی هزار خلامتی نکن گره بر آزادی برخودان خویی در که بین ما مستمالته و هوالا نوجین هوالا سلطان هون تشتک نابیجن ام همه ما مستعای هان البستفا بخونش مره اگر هون تشتک بیجن بیجن اجي تشتك بتشوك بيجن کلیم که يعني دست بك ما مستيهان اني زمان استخدم شويه دست بكم براستي يعني خدي دركتنا تشني إيرو خدي دركتنا لرومتا كرد يعني هبونا كرد وناسنامه كرد جبر كوي داري إيريشك تشني تكرن براستي لديجي برغالكي برغالا كوهي لديجي وي إيريش تكرن ثاني تخازم بندواري اگر یاوی درجه بيجم ما مستقوت يعني گرك رحي كوباني سفبريا كوباني لو دري ورشين يعني وري جيان كرم راستيجي 26 مه سالفگرا رزقار كنا كوباني بو محمد زانن دماكو لو دري هات بيروس كرن هيفي حبو او رح جارك دنشين بي يعني تباهي قال نفسرا سري روجاوا تباهي كردستاني چار پارچين كردستاني دربي ولا چشين قاد بي مخمود بي هيفي هي کو پشکري وري داين هيفي هي کو اب خدا وري مزن كرن هيفي هيك ورق فرت كرن جبر كلور ما قول رحي قال كرد تجي رحي قال كرد لور نهاته بوشين دقي الناس نامه وسرنابي تباهي كرد وكردستانيان إيرو قال له يدري البرخد دين جبر وي بندواريك جهية وأجي هري داوي سبازكم كوا دم جمرة جبا قطان وأم بخرج يعني أري أم دن هذا جهة كوشرد جيان كرن أم دوي درينا قاعدة كلاش كريدنا أما بتوعي أم کشتنی نخوازم به تو آوای شر نخوازم یعنی اگر ام ایرول بدرینه ام تنش بو آشتی کیش بو کو ناسنامه آخر ام به ناسنامه فکر بین جیان بکنم ایرو جاری کدن بدرینه و واسه جیبان هاد بجم جوردم. اولا نوجین برنامه خلاص نبیاد عجله نکه هین تون کی پرسیمه هنشته. تمام. بس خودش بداوی. برنامه بداوی نبه ما مستعان گوتنیته کرد. از گوری دلیو هلبسته که بخونم یعنی از به هلبسته چه دیاری برخودان تیشنی بود. بوم آگر زردشت شب دابجم چیا دشت دکم گوون دکم گشت خودی دیروک میراتم مینا دیر ششپرم بگرز و خنجرم لعسمان دیگرم سرسری آراراتم کشک خردو و مدی لای بوتان سرحدی سر زبروس گبار جودی شیر شخار و عفاتم کبر کچک اردو بر من سری خدای سر جمیدان ناچم در باز زنار لاتم قدر خرازیمه به هوار غازیمه لسر شوپا قازیمه هوار محاباتم جمن ربوی کدر همو مرز و کسر دکیرم وک خجازر سر سیپان خلاتم خرزن حیابوتانی دخمنینم جیانه دیگرم کردستان ارز دیجل فراتم خویی هلبس و سازم بلبل اسد آوازم مخابن به مرازم ابیندار والاتم چه قاسی بدهم از نادم گورا چولو پز رودکم خونا گوز جمشید آیدین فرهاتم رودکم خونا گوز جمشید آیدین فرهاتم سپاس مالته آوا هربی هوالا سلطان تباس خباتن ویجی ادبی کر تگوت ناسیامه هی ایت مخباتت هنه هم ناس کنم يعني بري همون براستيجي سالوني هكا جرقاقم محفسر وكاتيا باجير دكم قفر سندي نابينم بري خو بدم ويشي
برای براستیجی مجی هنه کلبس نویسند بون و دستار دستار دجیل سرجنه کردین دیروکی ده هلبس نویساندنه یه اینکو پرتوگ نویساندنه لسروان مد نویساند و نهاجی سیاست ایدکا ام زوری لحوالا سلطان بکنش بو هلبسه که خوش مرا بخونید نه براستیجی نه آماده نه جاره کی دنه براد دینه مو به جاره کی دنه جاره کی دنه انشالله تهنه تو چه دنویسینی هوالا نوجین ایت علاقته به ادبیات یا به عالیه که هنری هست یقت والله دم ستراند قلت لي دمك درستي وبيا من هنا بيجي ام برد خواهد هوالا میر علاقه هم به هنری هست ادبیات هست استراتژی خوشه ادی نه بازاریا مجیر هست اسکرم جیه دی وقت یتنک زدنی تمام پر باشه من بری سیاست به زمان ترکی دکر اما 5 سال از کردی دنویسم کردی خبر دادم کردی وقت اوکیانوسه که مربوطه که مربوطه حجید که ادبیات شان گرک پیش که به زویجی بجم نمستما ندارنگش بو کرمانجی نه گره مربوطه دیدم سیاست کرد سیاست اما کامباق نظام رکنشی بکم یعنی کنگره کنفرانس جوین میتینگ مش تمام ترکی بود یعنی از برده رکناق دادم 30 سالی زمان خود خیانت کرد باشه زمان خدا عفو کرنه چی بو سدم که تو وگری کرمانجی و سجنشکا و مامسته پشت 30 سالان؟ Yani pişti 30 sene eri tamamen serokatiya bajar serokatiya bajar mikir hem Türkiye yani ez demek ha tengasiki de der vasum ben tendrisi falan ya bu ami bimrin kam borşer Kürdistan kiriye 30 sali me Türkiye kiriye Mego ha şebe nevimin zarukemin bejin babi me buna şaşır ne buna bir zaman yok ne buna bir çandı bu, buna bir hüneri bu. Müge da Türkiye naمیسن. Şen havalı kaydı, havalı Sultan Cimra rekne kirin. Gotun go hesse tefırtene gotu edebiyat. Evet, bu Kürdi bilmişsin. Mücerreban, mücerre hekimine elbette mücerreban bu akşam gelek. Peşket, 2000 elbet bilmişsin. Evini, Valat Parizi, Çoreşkeri, Diruki. Yani eva penga min haj naji az jarkadu varım dini az şahim zaman mazim Kürdi. Yani maruf tenagi hakikaten insanek ku kurmancı ve hebe dınava ve deryayı da bahra kurmancı da eğer bu kar be ajberi bike و dev jivi zamanı berde biçe zamanı kedin benimsine u siyasete bike maruf amnake dınava ve devlemendiye de xizaniye diji eğer hevala nujin ve heval sultan zori mamusta ayhan bikin emje elbesek diriji karın godar bikin eğer وقت ما مستجی گفت برای زمان ایمه به براستیجی یعنی جبر کو زمان نتنی امانه به راگهاندنی کن و هر کرد بزانه به کو زمان ایمه ناسنامه ایمه ایدین مافی کردات تونه کو به زمان کی دنی سیاست که به زمان کی دنی پرتوکا بنویسینه هنری که ام زمان خود خاص خودی در کن اقاس ام آزادی خودی در کن ما مستعد بیرم جرگم ما مستعد هنر خو و به هلبست خو ام زمان خو بکن هنکی حتی امکانیا از وقت هلبست بنویس مثلا زمان ما آسیمیلاسیونه که گران سردهی ما مستعد پیوی پیرکامن گوتنی پیرکامن کارکمن تینه بیرامن یا دایکام تی بیرامن پیوی ما رسن هنه از وانا دنوا اودا کارتینم نوا هلبست دا کارتینم باشه فرق کر اری سبیک به ام تونبن ستاتیک همه هبه اکادمیسیان میلیبن هرن بیرین گلو ابا بوی شاعت نویساندنه زمان سر زمانك رسنه زمانك كيفن خرا نبيه زمان سر حدي مربو باريزه باشه يانجا هلبسك evini var بکنم بلازر gerçi evini تمام والله تمام
گلازر از کتمه نوا درد و کسرا جارک وارد ناگرم گلازر خیام نای شب روز و سحرا دل هناب تب آگرم گلازر اب چند ساله دکم خیرن و گازی نزانم تو چما اصاب نازی جارک وارد شاکه بی مرازی به اومدم به هاگرم گلازر ناو خریبیه مینات دیره به پرم کلان راستی آخو دیگرم از نزانم گلو کینگ وگرم وقت میوانه به ایورم گلازر تنه مامه رودنیم لپل چکی تنه مامه رودنیم لپل چکی سبرم نای بومه یکی بیمچیکی بخت تملمه بکه خنچیکی کپلو هستو بر کندرم گلازر بریندارم برین کورم دزانی به فلکی گل درد مرانی ست گروی درباس بود چو خورتانی مینا چرا دتمرم گلادر خف دیگره دشتو چیا زوزانا دست هف دیگرن دکن کیف سیرانا هرکس خویی کشکو سرا ایوانا وقت برانه بیگ بهرم گلازر وقت برانه بیگ بهرم گلازر سر خاطری ایشو گلا دردکم سر خاطری بوکن بنه پرداکم از دخورا گورستانک پیدا کم بیدنگ بی حس ور بمرم گلازر ور بمرم مثلا دوی وقت برانه بیگ بهرم کجا معنی در کارتینی اومد yani yek de omudamın güvenim yani باوریامن او گوتنا umut hevi jwe dere te gelo düzine mesela daykamın gazi kuşkam tıkırdı var ya omudam var ya omudam yani ya huyamın Türk atışına hiç yetanışına hevalan nujin تعجبant البسه ما مساعدان وقالك يعني زمان ايش دولمند بو خوش بو قالك سباز كنجي همزی چی بس ترانکی برا بویژه گوسنر من دستان خوبانی نویسیه تربیم دستان خوبانی پرتوکام روژاوا چاپو تونه اوینیل حسه که چاپو واشم پاناسیندی از هنگ خدمت که چند دونری بکنم siyasetçi tabii en bir siyaset şinabın siyaset jiyana meye evke meye milleteke meye hizeke meye yani hem giridayı nırkı khune giridayı şehidi khune yani maleke hesri vitune keda vitune ve khudana ani vitune ve Kürdistan'da ilutune hey tamu kesa dert kişandiye Mamuste Sultan Kerem Kendangim'te Bandora çand hüneri edebiyatı leser tekoşina siyasiya Kurdan yani brasti bandora ki mezin dikare bike jiber ku gel siyasete pir dişopinin siyaset medari mecid mesela gelek jara gava helbesteki nazım hikmet dixwînin jiyekî dixwînin ji helbestkarê me dîrokî ji Ahmedê Xanî bixwînin ji Melayê Cizîrî bixwînin da axaftinê xwe de mesela em behsa ویژه خو بکن براستی ویژه کردی گلکی دولمنده یعنی مثلا ما استاد به 5 سال بره از هینی کردی من او کرد اما بزاروکاتیا ما کردی در باسبو هم هینی ترکی بون ما گلکی زحمتی جی کشان پاشه جی یعنی چما اوقاز گریدانا اثر خو بیم گریدانا به زمان و چی بو پشتی کو ما فهم کر کو زمان ناسنامه زمان دیروک زمان هبونه ما خوک برپرسیار دید که ام به زمان خود بنویسیم به زمان خود هر قاعده جیانی ده ام زمان خود بکاربینن لو ماجی مثلا از صرفا ببیجم گاوا از چون او دم کردی در هبو جبو از زمان تنه مگو از بخوینم جبو از حسانی بخوینم لی هر کم زمان خود دولمندیاوی مکورایاوی دید ملی نیری که براستی اف زمان ده هر قاعده جیانی ده گره بکارنید نه زمانی که مرد دفجه برده و بویجه ده تشبینا یعنی زمانی ما اوقاس لازم عملی خودی در کبن و از ما مستجی پیروز کم براستی جی پرتوکیوی لبام هنه
gelekî jî xweşin helbest pêwî him ê evînî him ê evîna welat ji xwe evîn bi giştî yanî yekî ku ji welatê xwe hes neke ji zimanê xwe jî hes neke ya yekî ku ji zimanê xwe hes neke ew ê ji ber wir jî ez mamoste jî pîroz dikim û berdewamiya pênîsa wî dixwazim me dixwast em dengê heval nûjîn jî godarî bikin carekê dê înşellah em ê daha ez fikrê hevala nûjîn huner edebiyat stran di civakekî de çiqas dikare bi bandor be li ser çêkirina karakterê wê civakê li ser dawa wî ya siyasî سازی تینه وقتاندن انسان جبر بدری مدیجیا ما بجام خودت اگر لبر ایرو سازین هنری هنه اگر ایرو لبر سازین چندی هنه سازین زمان هنه سازین اولو باوری هنه هر سازیه که اگر دناوا و انشای ده اگر تو خود گری براستی دمکی ev çtana yani ev çe huner de be çe zaman de be çe aliye çandî de elbette bandorek xwe pir mezin li ser civakê de avakirin têbet wek ziman bêjim hani em belkî em wek rojava em bikirin destanî em tenê zimanê Kurdî jî naxwînin gelek wê zimanê Kurdîn jî em dixwînin hene lê bi rastî wek Kurdekî dîrek bi zimanê xwe xwendin ji ber bi salan e yanî em ji zimanê xwe bê mehkûm yanî bê mehrûm hatine hiştin gava ku bi şoreşê re bi rastî دست بکرن کو به زمان خو ایدی کردی وره خوندن به کردی وره آخافتن به کردی وره یعنی تکار به کردی یعنی پاراسنا خو بکی براستی جی هم هستی وی پر جدای هم جی باندور او یا نام جواک ایدی اولهیه کی آواگرن اگر مثلا ایرو تل بنداوه کی را در باس بیان چیت بندین کنترل هنه اگر ایرو دوره در باس بی گاوا به کردیش تا پرست که سرسراز هاتی تو سر چعبان هاتی براستی جی اولهیه کی دیتا براستی چه دواره عسکری داد به چه دواره چندی داد به ایدی بدر دزانن یعنی وقت کاراکتر مروی جگاوا انسان بخو اولاد به انسان بخو باوریای بوده ایدی اودم جگلک پیش کتن راج مزنبونه راج بجاندن را او انسان ایدی زد به راستی گاو داویج ایدی دزانی په هندکتش هنه گرک بیک بینی وقت تنی کسات خود نامینی ایدی خود در باست که اف جوسا یعنی اگر پشتی کو د زمان خو اخدی او د هیب درته تی چیکرن او ایدی خودی هزک اوسادبی کو ته ایدی به بجو کو از ایدی بر بسیارم گر از ایدی ویزمانی به پاریزم تو بخوجی دست خود خنوی باری دا کو تگاربه ویزمانی خو به پاریزی دا کو تگاربه چند خو به پاریزی یعنی د علی هنری ده جن بجن تبت دیسش برگو هم لبنده واتیشنی نم دیسه دخوازن بحثاوی بکن گلک چالکین هنری لسر وی بنداوی بخوشی هاتن پیکانین کم بکم هاتن چه دعالی تابلوین کو هاتن نشاندان یعنی چه هنرمندی کو هاتن هلبستی خو گوتن یعنی هاتن کلیب خو بله لوی داره چه کرن یعنی هیبینا کوی دمی پیشته ولی وشاندن هانی کلیب جی لسر بنداواتیشنی هاتن کشاندن gelek spas hevala nujin ez gotine ve davi bigrim hevala sultan keremki hevala ayhan mamus revşen bir gere fikir raman bedne milleti xwe fikir raman jî bi zimanê Kurdî be kuvatê te fikir raman ser rêke rastî dawî gelî lurda ramanekî welatperwerî çê dibe او هم شر جی مزن دکه او هم سیاست جی مزن دکه مخواست اوی بشمانم مالاتیا و هر هبی هوالا سلطان ام جی سپاس دکن جبو ما بخواند برنامه yani, o هوالا سلطان من نوا برنامه دا پرسه کشته پرسی بو فرسان چه نبو تو برسه بدی نها kriza aburi ya ku anha Türkiye heye bandoreki çeva li heremavet ke li Amedê derdora wî millet hakikaten çeva idare qet kel vedire alî ekonomik bandoreki gelek neyînî dike niha yani şixwe me got ya emeklî hatine asta ku êdin bendî mirina xwe bin ew xas nikarin yani yekî gem xaniyê tune be hema bigir nikare kiriya xwe bide ew xasa zehmetiya dikişînin evana jî hemû mesela tu derîne xweşxaneya dîsa wir millet nikare êdî ilacê xwe dermanê xwe bistîne evana hemû bandora şerin gelê Kurd jî mexdûr e gelê Türk jî mexdûr e em dibêjin heta ev şer biçeya ku li şer vedqetînin biçeya ku didin şer bira li aramiya gel bira li biçe ji bo gel bê xerckirin lewma jî em dibêjin bira ev şer bi dayîn bibe ku
ملت ایدی کار به دبارا خوی جیانی دبارا خوی روا بکه یعنی باندوره کی گلک کی نینی لسر جواکا کرد و کردستانی است که گلک سپاس طبی ام باسا با کرد کنه ما روجاوی کردستان دنوا شهردای کسک حالیوانی آبوری نپرسه کس نبیجه اون چت خون چه خون و چوایی داره خود کن هر چهار آلی روجاواجی هاتیه گرفته نوستن نوجین براستی جم دزانن یعنی شر قد نراوست به هرمی یعنی جبروی علی آبرو به گلک جاره باندوری فکریه تیبتن دزانن تو سال انداوی راست چه بیرین غازی دبن چه جه استاسیون الکتریکی دبن چه جه یعنی گشتی شیر زمینی کو یعنی یعنی سری آخر اگر ملت خودش تو دور دکری ملت دبارا خود سر دکه براستی یک بیک کارن بناوش بکن یک بیک شه کوانی بگره حیانی دیره که هاتن هدف کردن هاتن شوتاندن بله یعنی امکان جی هي بوري اوي روشه كميه پر خراب جنين اللي براستي ما قلت هني بل إليشان قالك درام هندك درين سر اساسي هنا يكو اون قرتينا نكارن تشون هاتن وري تشكرن لي وقت بن قالك دري قالك زانين يعني باخخشي بكريدا قالك جرادا چاندني بريكا حيوان خدي كرنا خو بريكا چاندانا لوتيكيا كو هي بريكا دبارا فتي كرن يعني البته گلک سپاس هوالا نوجین هوالا سلطان ما مسیحی همه گوتنا داوی آته و ام برنامه بداوید کن اجی گوتنا خون داوی وارا به هر بسه کی داوی تمام کیف خوشی البته حمید دلجان سلام دکم خمانه که کچاری گه به روز به گه به تاری بسه هیچ را به باری از رو رکی سوارم تو نبونو هبونه دا حتی هبم ویدنه دا هر دو دستم خونه دا از رو رکی سوار ببم اوری بر اسمانا ناو نخاشیا لبر جانا دیکم سر زار زمانا از رو رکی سوار امر بچه بوره مرن امر ربی جوره ببم کاری که چاکوره از رو رکی سوار وندانا کم شیرین هستا هر دم بنویسم هر بستا ببم مری سر داربستا از رو رکی سوار جیانامه دو تشتمه جیانامه تشت دودنه یک یار یک بالات منه لخریبی امر کنه از رو رکی سوار دست لنگا ببم کوان سر من راب همو فرمان خاطر یارم کردستان از رو رکی سوار از رو رکی سوار مالاتی آقای هربی مسیحی هندمیر هوالا سلطان یارای هفسروکا دوپی آمده و هوالا نوجین سرخبون روجاوی کردستان روزنامه‌گر بمرابون اون هربن مالوی آوا خاطری و تماشاوان ایجا به هدیه روزین خوش آزاد